sangwe kaze inshuti banywanyi ibacu muherereye ijya nino ku migabane y'amakungu ya kure, eka namwe mutwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherereye mu karere k'ibiyaga Binini, eka namwe mutwumviriza muherereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Tugarukanye n'amakuru akomeye cyane, amakuru mudakwiye gucikwa aba yagizwemo uruhare n'abamenyesha amakuru baherereye hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Dufatikanye mu kubagezaho aya makuru aba atosoye. Amakuru rero tubazaniye ni amakuru akomeye cyane akomeje kuvugwa hano mu gihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kubagezaho uko ibintu byifashe mu nama iri kubera muri Ethiopia kugeza izi saha. Murabizi ko kandi amakuru tubagezaho ari amakuru aba yizewe, amakuru aba yagizwemo uruhare n'itsinda ry'abanyamakuru rikorera hirya no hino muri Afurika ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Hari umunyamakuru wacu utubereye i Addis Abeba muri Ethiopia, aratugezaho uko ibintu byifashe, dore ko twagiranye ikiganiro gikomeye cyane akatubwira uko ibintu byifashe ndetse n'imyanzuro ikomeje kuvugirwa muri iyi nama ndetse n'abanyamakuru baherereyeyo, ibibazo bari kugenda babaza. Ibyo byose turabigarukaho muri aya makuru. Turaza no guherera hano mu gihugu cha Kongo, turebe ibikomeje kuvugwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe ibiriko birahabera muri aya masaha. Tutatebye rero munyemerere twihuse cyane turebe ibiri kuvugwa hano mu gihugu c'u Burundi. Wowe icyo usabwa ni kimwe, raba munsi y'iyi video uce uraba ijambo sabone ufyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsaho bya misi yose nk'uko mumaze kuba mwabimenyera. Munyemerere twihuse cyane, hari aba president baherereye i Addis Abeba muri Ethiopia, dore ko Antoine Felix Tshisekedi yahuriyo na nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye, agahurirayo na Excellence Paul Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda, agahurirayo kandi na Cyril Ramaphosa perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo, agahurirayo na Lourenço umuhuza w'ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo perezida wa Angola, agahuriraho kandi na William Ruto perezida w'igihugu cya Kenya. Abo bose na perezida b'ibihangange bagiye kwigira hamwe uko imirwano n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo byifashe. Rero bakaba bari kwigira hamwe icyazigarura amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari kuvugwa rero ngo nayahe tubazaniye nuko impande ebyiri muri iyi nama zitari kumvikana hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti byagenze bite rero? Umunyamakuru wacu yatubwiye ibiri kuhabera, dore ko yatubwiye agira ati ubu ngubu hari impaka zikomeye cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko igihugu cya Kenya cyakomeje kugaragaza ko mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, imirwano iri gutuma abaturage bahungabana bagata ibyabo bagahunga hirya no hino hirya y'imipaka ya Kongo, ndetse bakanahungira muri Kenya, mu Rwanda ndetse n'ahandi, bitewe n'imirwano ihuje umugwi wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Ubu ngubu rero izo maka nizihe? Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihagarariwe na perezida wacyo Antoine Felix Tshisekedi ari kugaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ari cyo kigira uruhare rukomeye cyane mu mutekano muke ubarizwa hano mu burasirazuba bwa Kongo, dore ko yashinje igihugu cy'u Rwanda kuba gitera inkunga umutwe wa M23. Byinshi byavuzwe muri iyi nama, dore ko uyu Tshisekedi akomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ubufatanye bukomeye cyane, guha intwaro, guha abasirikare uyu mugwi wa M23. Yasabye ko kandi niba u Rwanda rushaka amahoro rwahungisha izi ngabo rukazigarura mu gihugu cyabo. Ariko benshi siko babivugaho rumwe, kuko baravuga yuko iri ari harabika rikomeye cyane igihe Antoine Felix Tshisekedi ahora ashotora igihugu cy'u Rwanda akivugaho amagambo atari meza, agishinja abakongomani bo mu gihugu cye, dore ko M23 ari ya kera cyane yahoze iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero benshi bakomeje kwibaza impamvu akomeje
yakomeje gutsimbarara avuga ko uyu mutwe ari umutwe ukomoka mu Rwanda uterwa ngo inkunga n'igihugu cy'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Kigali. Ubwo rero benshi bakomeje kwibaza ku by'aya makuru no kuri izi mpaka zikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu gihe hari hagikomeje impaka ku yandi makuru adushikira twahawe na mugenzi wacu uherereye Addis Abeba, yatubwiye ko Antoine Felix Tshisekedi akiri kuvuga hahise hatangazwa amakuru aturutse mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agaragaza ko hari umunyarwanda wafatiwe hariya muri Kongo w'umusirikare. Ibintu byafashwe nk'agakino kateguwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira bakomeze baharabike igihugu cy'u Rwanda, ndetse bagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda aricyo giherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane RDF. Ibi ngibi rero byafashwe nk'agakino gakomeye cyane ku mugambi wari warateguwe, ariko ukuri hano kurivugiranya kwa Paul Kagame. Yagize ati ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni iby'abanyekongo, kandi yagaragaje ubufatanye buba hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za FDL zashize zikoze amabara muri Repubulika y'u Rwanda, bakoze jenoside yakorewe abatutsi Mata 1994. Yagaragaje ko ari impungenge ku gihugu cy'u Rwanda kubera ko bakomeje gutiza umurindi ingengabitekerezo ya jenoside hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse badasize n'u Rwanda. Kandi jenoside yagize ingaruka zikomeye cyane ku banyarwanda ndetse no ku batutsi bakorewe iyi jenoside, bayikorewe na FDL yahungiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyakubahwa Paul Kagame rero yakomeje kugaragaza byinshi bibangamiye iterambere rya Afurika ndetse n'ubuseruko bwa Afurika, mu gihe Antoine Felix Tshisekedi yaba akomeje gukorana imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane iyakoze jenoside FDLR. Impaka rero ni zose hano muri Addis Abeba muri Ethiopia, hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama impaka zabaye nyinshi hagati y'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe abandi baperezida bari bifashe ku munwa bumiwe kubera ko icyabateranyirije hano muri make ni ukugira bige ku bibazo biri hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira barebe uburyo byakemuka. Aba perezida twababwiye ruguru bahuriye hano muri Ethiopia. Ubwo rero bari kubona ari impaka zikomeye cyane, hakwigwa indi strategy babagezaho nk'amakuru dukesha umunyamakuru wacu. Gusa umunyamakuru wacu yatubwiye ko iyi nama yasubitswe vuba na bwangu, hagiye gufatwa izindi ingamba zikomeye cyane. Gusa ikindi kiriho nuko irasubukurwa uyu munsi yaraye isubitswe mu gihe hari impaka zikomeye cyane hano muri ubu buseruko bwa Afurika y'Uburasirazuba. Aba perezida rero baturutse hano mu buseruko bwa Afurika y'Uburasirazuba bakomeje kwiga byinshi, dore ko hari n'imyanzuro turaza kubabwira yafashwe muri iyi nama, ariko biteganyijwe ko n'ubundi iyi nama irasubukura bagakomeza kwigira hamwe ibibazo bya Afurika muri rusange ndetse n'iby'Uburasirazuba bwa Afurika. General Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nawe yitabiriye iyi nama bikomeye cyane, dore ko yahagurutse ku kibuga cy'indege cyitiriwe Dadaye hano i Burundi. Yashitseyo nyuma y'amasaha abiri yururuka ya Addis Abeba, aho byari bikomeye cyane ubwo hacuzwe umugambi ukomeye cyane wo guhitana ubuzima bwe wo kuraswa. Ariko nubwo ibi bivugwa, ni ukuri nta gihamya kibigaragaza, kubera ko nubwo byari byavuzwe ko hari bamutegeye muri Ethiopia, ntibigeze bagaragara, kandi mu by'ukuri nta n'isasu ryavuzwe. Ibi rero tukaba tugarutse kubabwira ko ari ibihuha bikomeye cyane bigenda bikwirakwizwa n'abanzi b'igihugu cyacu cy'u Burundi, ku bugambanyi bukomeye cyane bwari bwakorewe nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye hano muri uru rugendo akoreye hano. Buri gihe uyu mugabo Evariste Ndayishimiye, nyakubahwa w'igihugu cy'u Burundi, akomeza kujya mu mahanga agiye mu nama zigiye zitandukanye, ariko bikarangira havuzwe kudeta ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse hakavugwa n'iby'urupfu rwe. Ubwo rero n'abakomeza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, nubwo naho bitifashe neza umutekano
ari mukeya cyane ugereranyije n'ibiba bihari kuhavugwa bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, dore ko igihugu cy'u Burundi nacyo cyashizwe ku rutonde na ONU, akanama gashinzwe umutekano ku isi, kigaragaza ko muri iki gihugu cy'u Burundi nta mutekano ubayo habe na gato. Reka tubabwire ku myanzuro yafatiwe muri iyi nama, imyanzuro ihagarariye iyindi imyanzuro ikomeye cyane yafashwe n'aba baperezida bahuriye i Addis Abeba muri Ethiopia. Bavuze ko Antoine Felix Tshisekedi nyiricyubahiro uyoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'ubutunzi bukomeye cyane, byemejwe ko ubu ngubu aricara n'umutwe wa M23 ku meza amwe bakagirana ibiganiro, bityo amahoro akagaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko yagaragarijwe icyo M23 iri gusaba kubaha abakongomani, kudahotera uburenganzira bwa muntu ndetse no kubaha agaciro nk'abakongomani b'abanyagihugu bavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugwi wa M23 kandi urongera uvuga ko icyo usaba ari ukwinjira mu gisirikare bagafatikanya mu kurinda igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cababyaye. Ubu ngubu rero umugwi wa M23 muri make nibyo uri gusaba, kwirinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorwa na FARDC, Wazalendo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro nka Mai Mai, FDLR ifatanya n'igisirikare cya leta FARDC ishyigikiwe na Antoine Felix Tshisekedi. Ibyo nibyo bamusabye, ariko bakibivuga byabaye impaka ndende ku ruhande rwa Kongo. Tshisekedi yagaragaje ko atazigera yicana n'uyu mutwe uko byagenda kose, ahubwo yiyemeje guhangana nawo hasi no hejuru, kandi yavuze ko abashaka guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batazigera babigeraho. Ibi ngibi ariko nubwo uyu muperezida Antoine Felix Tshisekedi abivuga gutya, umutekano warangije kubura tayari, dore ko hari n'amakuru turinjiramo akomeye cyane atugezeho muri aka kanya duhawe n'umumenyesha makuru wacu uherereye hariya i Goma ukurikiranira iby'imirwano y'umugwi wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta aho baherereye ku migwano, uko byifashe n'amakuru ari update. Murabizi ko icyo twabasezeranyije ari ukubagezaho amakuru yizewe 5 kuri 5. Nawe icyo usabwa ni ukuraba munsi ya video ugaca ufyonda ijambo subscribe, ugakora no kukazogera nyene, tugaca twibanira mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ko amaganiro bikomeye cyane biba byizewe, biba byagizwemo uruhare n'abamenyesha makuru b'inzobere hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nyemere twinjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngo biravugwa ko umugwi wa M23 warashe ibisasu biri kuvuza ubuhuha ku kibuga cy'indege cya Goma. Bikaba biri kuvugwa rero ko indege ebyiri za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zangiritse bikomeye cyane. Kuri ibi bisasu bikomeye cyane byarashwe ku kibuga cy'indege i Goma. Ku makuru umunyamakuru wacu aduha, nubwo ibi bisasu byarashwe saa 8 z'ijoro, ariko ntibyabujije indege gukomeza gukora, dore ko indege zatangiye gukora isaa 12 hariya ku kibuga cy'indege cya Goma bitewe n'ibisasu byaraye biharashwe. Ibisasu rero byaharashwe bikaba bikomeje gutera impungenge abaturage batuye mu mujyi wa Goma, bavuga ko byanze bikunze nabo hari igihe kizashika bakabarasaho ibi bisasu biri kuraswa ku kibuga cy'indege. Rero leta ya Kongo ikaba iri gukeka bikomeye cyane umugwi wa M23 ko ari wo warashe ibi bisasu ahangaha ku kibuga cy'indege cya Goma, ariko umutwe wa M23 binyuze mu muvugizi wabo mu bya politiki Laurent Kanyuka Bertrand Bisimwa wiyivugira mu rwego rwa gisirikare Major Wiringoma, bahakanye ibyaya makuru bavuga ko ari mobilisation iri gukorwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira baharabike iki gisirikare cya M23, kandi yavuze ko niba ibyo bisasu byaharashwe cyabitaharashwe, ibyo ngibyo niba bizi icyo bahangana nacyo ari ukurinda abaturage ndetse bagakumira abasirikare ba FARDC bakomeza kugaba ibitero ku baturage ndetse bifashishije intwaro zikomeye, aricyo baba baharanira. M23 yumvikanye ihakana ibyaya makuru yashinjwaga yuko iri kurasana ku kibuga cy'indege mu ntangiriro z'uku kwezi
kwa kabiri ndetse no kwa mbere harashwe ibisasu bikomeye cyane hano ku kibuga cy'indege. Ibyo ngibyo bitera impungenge zikomeye cyane. Antoine Felix Tshisekedi yahise yoherezayo vuba na bwangu itsinda ry'abasirikare abasoda bagiye bakomakomeye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yewe yitabaje n'abacanshuro nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, ariko bari kwibazwa neza aho baba baherereye kubera ko inshingano zo kurinda ikibuga cy'indege bigaragara ko zimajije kubananira tayari. Ubu ngubu ku makuru baduhereza ni uko bitazwi neza uwarashe kuri iki kibuga cy'indege cya Goma ku nshuro ye ya kabiri arasa hano, aho indege zikomeje guhura n'ibibazo by'ingendo bitewe n'ibi bitero shuma biri kuhaterwa. Ubu rero umutwe wa M23 kuva wahakanye aya makuru hari gukorwa iperereza rikomeye cyane, dore ko hakekwaga bikomeye cyane ko ari uyu mutwe wa M23 warashe hano i Goma, ariko warangije tayari kuba wahakana. Ibisasu biravugwa ko byisutse hano i Goma ku kibuga cy'indege nk'uko byahamirijwe. Aya makuru yemejwe na Chikakayiko Guillaume uvugira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yemeje neza ko aya makuru mu makuru ye yatanze aragira ati Chikakayiko Guillaume aremeza iby'aya makuru ku iraswa ry'ikibuga cy'indege cya Goma mu mujyi wa Goma. Isaa 8:30 harashwe amasasu manini akomeye cyane yandi y'ibibombe araswa hano ku kibuga cy'indege. Ku ngendo zo mu kirere byahise ibihagarara bitewe n'ibyo bisasu byarashwe kuri iki kibuga. Nshikakayiko arakomeje agira ati byahungabanyije rero abaturage, ariko turabaha ikaze tubabwira ko ikibuga cy'indege kirinzwe cyane ndetse n'umutekano wifashe neza. Nubwo abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakunze kuvuga aya magambo bavuga ko umutekano wifashe neza, nyamara mu bakurikirana hafi iby'iyi mirwano bemeza neza ko nta mutekano uhari hano ku kibuga cy'indege nimba cyatangiwe kuraswaho. Ariko hari n'andi makuru dukesha ikinyamakuru nka Radio Okapi, Maisha DRC Congo, France 24, Bwiza.com, dore ko ngo biri gukekwa ko ari umutwe wa M23 n'ubundi ukomeje kwigarura ibice bigiye bitandukanye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bavuze ko umutwe wa M23 na n'ubu ngubu ngo ufite ibirindiro bikomeye cyane washinze imbunda zirasa kure hano Mushaki ndetse no ku musozi wa muremure. Iyi misozi ikaba ngo yarashinzweho imbunda zikomeye cyane. Ibaze ko kuva ahangaha aho M23 iherereye kugera ahangaha Sake, kuva Sake kugera Igoma ni mu birometero 20 byonyine ugereranyije, kandi ibirometero 20 ni ukuri ni bikeya ugereranyije. Byumvikane ko rero umutwe wa M23 uri gusatira iyi migi ibiri. Tayari umujyi wa Sake we uri mu maboko ya M23 bidasubirwaho, kubera ko 80% uyu mujyi wa Sake uri gukontororwa n'inyeshyamba za M23. Ubu ngubu biratangazwa ko amakuru akomeye cyane nuko ibi binyamakuru byakomeje kwandika kuri uyu mutwe bivuga ko tayari ariwo kandi intego ngo ufite ari ukuba wakigarurira iyi migi uko ari ibiri, kandi intego ihari nuko ngo bazigarurira iyi migi uko ari ibiri icyarimwe ku isaha imwe, ikintu cyateguwe na Majoro Wiringoma muri operation ikomeye cyane. Ariko ibi ngibi ni itangazamakuru uri kubitangaza, nta muyobozi n'umwe uhagarariye umutwe wa M23 wari wabivugaho ashimangire iby'aya makuru akomeje kugenda atangazwa. Biravugwa rero ko ibi bisasu ku makuru twakira byaturutse hano Kagano aho umutwe wa M23 uherereye. Rero umutwe wa M23 ko wabyihakanye, ese ninde warashe ibi bisasu? Haba hari abandi bari kurwanya leta ya Kongo? Ibi ngibi biri kwibazwaho na benshi, ariko nkuko twabyemeje turakomeza kubabera ijisho niba ari M23 koko
ntibiratinda kumenyekana ndetse niba ari n'abandi ntibiratinda kubamenya. Icyo twirinda ni ukubagezaho amakuru atari aya nyayo, amakuru y'ibihuha. Icyo ngicyo rwose ni ikosa rikomeye twaba dukoze. Ni nayo mpamvu tubabwiye ko turaza kubagezaho amakuru uko aragenda asohoka. Niba ari M23 turabimenya tubibabwire nk'abakunzi bacu, twiyemeje kubabera ijisho 5 kuri 5.